gani? Kujitolea katika kazi yake. Na anasema, call upon me in the day of trouble and I will deliver you and shall give you and I shall give glory to me. Anasema katika hayo yote mkijitolea katika thanksgiving, mkijitolea katika sacrifice, mwenyewe anatoa promise, anasema call upon me in the day of trouble. Kwa sababu siku ya shida inafika, si ndio? Katika maisha yetu, days of trouble shall come. Definitely we know that maisha yetu yanaendelea kuishi, tunazeeka, tunaenda kuisha nguvu. So there is a time vile unaruka wakati sivyo utakaporuka miaka ingine, sivyo? Mambo ambayo unafanya saa hizi, hapo niko dance, hapo ni yoyote ambayo unafanya kwa wakati ukiwa na nguvu. Know that one day utakuwa ukijiangalilia. One day utakuwa ukiwa mbali hauwezi. But anasema if you give a sacrifice of thanksgiving and keep my vows to you, you will call upon me in the day of trouble. Biblia inasema in the day of trouble, sio ati ni bahatisha, in the day of trouble, because trouble is coming. Lakini kama umejitolea vizuri kwa kazi yake, umejitolea kwa huduma yake, umejitolea kwa kutoa shukrani, he will hear you and he will deliver you. Mungu atusaidie sana tuweze kulishika neno hili, tuweze kujitolea katika the sacrifice of thanksgiving. Naye Mungu ametupromise kwamba he will deliver us, atatukumbuka na atatusaidia hata katika mambo ambayo tunaendelea nayo katika maisha yetu, katika familia zetu, maana ni Mungu mwaminifu na his promises are everlasting. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Sitaongea mambo mengi sababu najua tumechoka, wengine wanataka kuondoka, ni saa zimeenda. Mungu awabariki sana na endelee kuongoza na zaidi atupe upendo huo wa kuhudumu na kutenda kazi yake. Hata wale ambao washiriki katika kanisa letu ama katika Kayole district na wakaribisha, sivyo? Mje kushiriki pamoja, ni wote pamoja kama vile mheshimiwa tunaendelea yenu wa district yetu. Unaona vile tunaendelea vizuri. Kwa hivyo wale ambao si wa district yetu ama wale ambao si wa kanisa letu, karibuni tuendelee pamoja na Mungu atubariki. Asante sana na Mungu akubariki.